ko tagya kung time nga mag-film tungod kay ang film nagaparelax sa akon. Ang unang akon nga outlet, di kung may workbook ka mo sini, mas ma-discover nyo pang inyong nga self. Hello everyone! Mayong gabi din sa inyong nga tanan. And first of all, congratulations to all the City Kasimanwa 7 winners! Kag diri kita subong sa Dome Sang Festive Mall. Yeah! Upo naton si Angel from Agubayani. Miss Angel, ano ni siya ang ato nga Nurture Notes? Yeah, so Nurture Notes is actually a mental health workbook na based sa positive psychology ni Dr. Seligman. In here, we can see self-care activities, reflection sheets, and goal-setting activity sheets. And was designed to bring out the best in you. Your strengths, your potentials, And then meron kami pages na may discount coupons from Healthy Kitchen, Body Love Yoga, Fit Stop, Bike and Tours, B-Lifestyle Complex, and Coffee Breeder. So next year meron kami mga workshops sa mental health, and then i-conduct din naman ang mga workshops naman sa among partner establishments. wow! Di amo na, no? Hindi lang gali discount cards ang inyong nga makuha diri, kundi may mga invitation kita for workshops by 2020. Di ano pang ginahulat nyo? Grab a copy. Introductory price pa lang sila. How much kaniha? 250 ang manitulatory. 250. Di mahulat pa ka mo 2020 nga magmahal. Diba? Subaw na lang may Christmas gift pa ka mo sa inyong mga friends. Sige, Miss Angel, thank you! Make positivity viral by sharing it with a friend. Together, let's build a happier community. Yeah! Cheers! Agubayani! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!